Dalam hadis Nabi juga disebut, tak kala kita keluar daripada rumah, kita baca iaitu antara ayat Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kelebihannya? Apa hikmatnya? Ya? Tak kala kita baca ayat ataupun doa tersebut. Dalam hadis Nabi menyebut antara kelebihannya 3. Ya. Yang pertama disebut di sana iaitu orang yang membaca membaca doa tadi ni, yang baca Bismillahirrahmanirrahim dan la hawla wala quwwata ini akan tercapai hajatnya. Akan tercapai hajatnya, tercapai maksudnya, tuan-tuan. Sampai ke tempat yang dituju. Itu yang pertama. Sampai tempat yang dituju. Maknanya bukan hanya sekadar kalau kita pergi surau, kita pergi masjid, tetapi kalau kita pergi tempat lain, kita nak ziarah adik-beradik kita di Kuala Lumpur, nak pergi kawan-kawan ya, rakan taulan kita kenduri kendara di Pulau Pinang. Tak kira lah pergi mana pun asalkan niatnya baik, musafirnya itu, maka kita baca ini pertama tercapai hajatnya. Dan seterusnya di sebelah hadis Nabi yang kedua, selamat daripada ancaman musuh. Selamat daripada ancaman musuh, ya, ancaman syaitan. Selamat daripada ancaman musuh, ya, selamat daripada ancaman musuh. Dan yang ketiga, dijauhkan daripada syaitan. Dijauhkan daripada syaitan. Tapi kalau pergi itu tujuan untuk perkara yang tak elok, tuan-tuan, maka ia taklah mendapat manfaat dari apa yang kita baca itu. Kan? Baik.